on laon kak. Iya lek. Arema sesuai manajemen lahan kok lebar nggak arek kok tak mampu je mah. Penting kok tuh masang pengelakuannya. Ya ruwa pak, ya pas dulu nyare pak, ben mulai tak mau ngatasin ketidik. Kok mulai nyaman boleh, mak bedi sing ngatasan lagi re. Iyalah. Gimana kok mah mau mulai mah? Jujur. Ari ya mah sesuai manajemen. Ari si bebe katang kabar aja. Terus dasrakin kok segala nah. Bener betul apa? Nyornya. Oh iya pak, kok mau antara ngiren kesabar ya, nyaman ngajak dia ya. Iya lah mata Arab mah. Bener kebutuhan lah ya. Ika serajong sesuai arahan bisa kok sejelek kebele biko ben secer lamare training biko jalan di sana lokian di sana. Oke bermangga lagi. Iya. Pak. Kok jangan melihakin kalong biban pak? Kan lamare bener kiberi bah. Marah pak, kan lebih ada model terbaru boleh pak. Jadi kok meliaki ya pak? Berapa model sebaru aja mah? 15 juta pak. Iya langsung ETF biko orang kini ya. Lede iya pak, kok seneng menetoro ten biban pak? Seon ya? Iya. Dek macam lagi kan tak nyaman kok mundi. Sia tak rapa mas, tak ada tang laki berakun sibuk laku melolo. Kok nyamanan nang biban diri ya? Iya tapi kok tak nyaman lagi. Ya mas, kondi modal mas. Ini ke bayi bisnis apa biban? Jadi ini kok beda kok. Enjak tak rapa ya lah. Diki ban kiri lagi nggak ada bisa. Enjak tina beda kok. Apa? Pak Elang nang sepeda buat desa. Tager je aman. Iya. Ayo Sepeda harus apa nih coba? Ayo. Yuk. Dia mencari balik. Hah? Besar. Kurang ajar baco. Dong. Ya sandal ha. Tuh. Torot ya tuh. Torot. Sanco kono tuh hari ini. Pacar bejo.
rabit nak. Weh. Puja Bambang Sepolo, Cahaya Torin Puja Kasar Bambang Sepolo. Kurang ajar ben. Tani ngari ben. Mak tadi kesoon nah, lebar caja. Mak tang bini sekala. Mulai kan setia, pecat kau ben. Mayu mah. Kanta tak cuma carang eate nyak cak rasa nadu alokae. Maju le, membencet ni serong kau kan kau pesa lagi. Agak bin biko. Nje tak bisa kok mas. Jangan bentan, dek lagi nah. Iya kok cetak nde. Tapi cerengan rosoki. Kompo itunya raton pese. Jeko ala kau gia. Ben pese je pada ndi. Mon been kan prakun ngalak terep mas. Prakun ngalak bejeren kaore. Tak bisa nyokop petang kebutuhan. Kok kan rodek pada bi ore. Akabin terus di anak. Seporan nah, kok mon dia tak bisa. Tin lah mas, nyamanan dia bayi hubung nang kobi ben. Munde cara nah, kok tak bisa rusak hubungan dia. Kesoon betul ya. Iya, tengah ya. Iya, ini enggak mah di sederhananya. Oh, nyatan kita mangkat Mas Rahmat. Iya. Hunjak macek ro kuneracan ya. Ada montoro bunte re. Mak ba lek. Kok cek kerong kebaan mas. Kok tak bisa lo paki baan. Cucur ya. Kok tampuruan nggak bisa kibaan bibi ini nah. Kan lambe be lek sini kok lek. Ben boleh silakan berhenti keluarga. Kian cek ganggu boleh kok bitang bini ya. Ya tak bisa ada ya ki ya mas. Marah reke intang perasaan. Terus kamu beneng kok sebini ya? Kok yakin ben pakun seneng kang kok mas. Karena lambe ben pernah ngucak kang kok. Cek engkau lebih dadarin baan. Iya jikan lambe lek. Setia nih sereng kok kebeen elang. Ben boleh tekan di keluarga. Iya. Sering dalam tangat huntang bini. Kira parep matamu ku bi kau ben. Bah, Januar apa? Sing ku tak tahu beri bener beng tang laki. Mata dia to dus ben, lako beng tetap beng laki noreng. Ben tak tahu ketang masalah lubi Mas Rahmat. Deti ben to sarok nurok. Ben tak tahu, saya tabeng ben beri roh, laki nengko. Ben tak ngiding beri, laki nengko tak ndek ke ben. Kau tak ngurus lalik masa lalu ben. Men bisa nyari lain ben. Ben kan ratin. Tapi kok tak rida mon Mas Rahmat apa reng ben. Aro tang hak, aro tangan di, ya tak ngurus. Teka ala ke binbi ben. Karena cinta pertama Mas Rahmat rongkok. Mata ka binbi ben. Abe, Mas Rahmat ro tak cerita ke ben.
Mon tak keng engko siapa bandain Mas Rahmat ruah. Ro tak kira sukses ngak setia aja. Ya kok tak rida. Ki melarat nang bingkok sana sukses bah nang bi bean. Bean reka arep tibi. Ben kan ngucap. Ben ande kalah kita. Dadi nang aben tuh sabeng tabeng ngetang laki. Iya, bila tang laki ki odi. Setekan lah mate. Dadi kok akabin Nabi Mas Rahmat dadi abinin Mas Rahmat. Parta aja lah kangko. Cintan Mas Rahmat roh lebih raja kangko te pengebaan. Ya lebih baik ben pesa daripada ben ke ate. Karena jakiro Mas Rahmat pakun sekan di engko. Cih, wajik kelin na bener betah. Pada lemin lah, ni serben ke Mas Rahmat. Tapi mentah sampai akabin, percuma. Etempeng ben sakit ate. Karwan ben nyurut launan. Hendim mah, kok tak kering neng je, bener ganggu utang laki. Sia, malah jengko ben. Kendim me beli pantan biko ben.